Navê te çi? Navê min Bawer e. Navê te bawer e? Erê Bawer e. Hûn, ez, tu, hûn, Kurdin. Ew, Kurdin. Çakîtê min li ku ye? Azad çi ye? Çakîtê min li ku ye? Ez nizanim. Çima? Soza min heye. Soza te heye. Erê, soza min çi ye? heye. Soz çi ye? Soz yani civan. Civana te heye. Civan çi ye? Erê civana min heye. Civan yani qewl. Qewl. Erê Qewlê te heye. Erê qewlê min heye. Qewl çi ye? Qewl çi ye? Qewl yani randevu. Ha. Erê. Randevuya te heye. Erê randevuya min heye. Belê. Randevuya te bi kê re ye? Randevuya min bi bawer re ye. Ha. Randevuya te li ku ye? Ha, randevuya min li qehwe ye. Ha. Randevuya te di saat çenda de ye? Ha, randevuya min di saat 11 de ye. Yazdı. Erê. Oo, tu dereng mayî. Ma saat çend e? Saat 11 kêm çarêkê te. Zû. İcar, telefona min jî xuya nake? Telefona te. Zû. Tu dereng mayî saat 11 kêm 10 deqe ye. Kim 10 dakika? Belê. Saat 11 kim 10 dakika ye? Belê zû. İcazerim çakîtê xwe jî bînim. Saat çi ye? Saat 11 kêm 5 deqîqe. Kim 5 e? Belê. Wî, wallah bawerê me bişewitîne. Randevuya min saat 11 bi bawer re heye, dizanî? 11 belê zû. Erê. Tu hazirî? Tu amade yî? Na wala ez ne amade me, tu nabînî? Keçê cüzdanê min jî naxuye? Kanî li ku ye? Ez nizanim. Lê bigere. Ev îro çi bi serê min hatiye? 11 kêm 3 deqîqe ye. Zû. Na. Lê bigere. Saat 11 kim 3 ye? Belê. Kim 3 dakika? Belê. 11 kêm 3 deqîqe ye. Vay, Saat bu 11. 11 ye? Belê. Uuu, Saat 11 ye. 11 ye. De tu çi dikî? Divê ez biçim. Saat 11 Ha. û 2 deqîqe Divê ye. ez pirtûkê jî xwe re bibim. Belê. Aha. 11 û çend e? 11 û 2 deqîqa. 11 û 2 dakika? Wey. İyice bawer bê çi bibêje bawer. Valla. Hı. Tu dereng mayî. Tu çi dikî li vir? باشه ez başım hûn çi dikin Em jî başin? Soza we bi hev re heye. herê soza me bi hevra heye saat çend e kuru Rojda saat çend e? Saat 11 û 2 deqîqe ye. Dibêje 11 û 10 dakika ye. rojda saat çend e kuru tu li ku yî Bibûre bawer. Soza we di saat çenda de ye? Soza me saat 11 de ye. soza me saat Erê. 11 diye tu li ku yî Ez li ku me jî hêl vê derê me, tu nabînî? çima ve dereyî Çakêtê min wenda bûye, pirtûka min wenda bûye, qelema min wenda bûye, cizdanê min wenda bûye, çi dizanim. Piçekimaya serê min jî wenda bibe. İroj em ê fêrî saetan bibin. Yani gava ku mirov bixwaze li saetê bipirse, mirov çawa dipirse. Belê. Mesela, bawer kaj azad bipirse, azad saat çi ye Bawer, saat 12 kêm 20 e. war dibe 12 kêm 20 e. wedît em dîsa bi lêkera bûyînê dipirsin. Em dibêjin saet çi ye? Te fam kir? Erê. Îja ka li vê saetê binerin û ez ê ji we re bibêjim hûn jî pê min re dubare bikin. Baş e? Saet çi ye? Saat çi ye? saat min tu ne Ji ber wê têwê bipirsî. saat çi ye Saat
چیه؟ باشه ساعت 4 کم 20 دقیقه ساعت 4 کم 20 دقیقه. Saat 4 kim 20 dakika. Ye. ها مروف نه مجبوره هر جار پیوا دقیقه ببیجه مروف دکاره ببیجه ساعت 4 کم 20 جبر کد ساعتی ده ساعت هیا و دقیقه هیا هر کس فهم دکه لیجبو کسی کو نزانه بن مروف دکاره ببیجه ساعت 4 کم 20 دقیقه بله. لی آکو هر کس بکارتینه گاوا کو یک ببیجه ساعت چیه اویدن برسوی ده دبیجه ساعت 4 کم 20 ساعت 4 کم 4 که ساعت 4 کم 4 که. Saat 4 kim 4 kekek. ها د ساعتان ده گاوا کو هر جارا کو 15 دقیقه چه بو مروف جرا دبیجه 4 جبو چه جبر کو دبه 4 پرچه و د ساعته که ده 4 جاران 15 دقیقه هنه نوها بله. جبو وی دو کرمانجی ده ام جوان را دبیجن 4 جبرویه که ام نوها جیرا دبیجن ساعت 4 کم 4 که لی هون دکارن ببیجن ساعت 4 کم 15 دقیقه اون هر وها دکارن ببیجن ساعت 4 کم 15 بله. نوها لی آکو هر کس بکارتینه ساعت 4 کم 4 که بله. گاوا کو ساعت لهلا چپه به یعنی یا درش آ ساعت آکو دقیقه نشان دل هلا چپه به ام هر جار کم بکارتینن جبروی ام دبیجن ساعت 4 کم 4 که Saat 4 kim 4 kekek. Allah. Başı. ساعت 4 کم 10 دقیقه ساعت 4 کم 10 دقیقه. Saat 4 kim 10 dakika. ساعت 4 ساعت 4 Şu saat eli. Saat çiye? 4 4 Saat 4 ey. بله. گاوا کو یا درش درباسی هلا راسته بو هنگه ام نما کم بکارتینن جبر کو کم بو کو ببویا 4 لی ایدی ساعت 4 پشتی کو ساعت بو 4 ام اویه لیزیده دکن وها دبیجن وک آنها ساعت 4 و 5 دقیقه ساعت 4 و 5 دقیقه. Saat 4 و 5 dakika. ساعت 4 و 4 که ساعت 4 و 4 که. Saat 4 و 4 kekek. ساعت 4 و 20 دقیقه ساعت 4 و 20 دقیقه. Saat 4 و 20 dakika. ها لی گاوا کو یا درش هات اورته هنگه دبه نیوی نوها Yani ser şaşı. و چاقه ام دبیجن ساعت 4 و نیوه ساعت 4 و نیوه. Saat 4 و nive. و فهم کر بله. Defam kır. O beledire ne bu var? Düşünelim. چاکیت ملکویه؟ Azat çiye? چاکیت ملکویه؟ Ez nizanim. Çima. سوزا من هیه؟ Sözette heye. اری سوزا من چیه؟ هیه؟ سوز چیه؟ سوز یعنی جوان. Civanette heye. Civan çiye? اری جوانا من هیه؟ جوان یعنی قول. Kavl. اری قول. Kavli te heye. اری قولی من هیه؟ Kavl çiye? قول چیه؟ قول یعنی راندیوو. Ha. اری Randevuya te heye. اری راندیویا من هیه؟ Beli. Randevuya te bir kere. راندیویا من بباوره. Ha. Randevuya te kuya? ها راندیویا من لقهویه. Ha. Randevuya te de saat çendade ya?
Randevuya min di saat 11 de ye. Yazdı. Erê Oo, tu dereng mayî. ma saat çend e? Saat 11 kêm çarêkê da. Zû zû. İcar telefona min jî xuya nake? Telefona te. Zû zû. Tu dereng mayî saat 11 kêm 10 deqeya. Kim 10 dakika? Belê. Saat 11 kim 10 dakika ye? Belê zû zû. İca zerim çakîtê xwe jî bînim. Saat çi ye? Saat 11 kêm 5 deqîqe. Kim 5 e? Belê. Wî Wallah bawerê me bişewtîne. Randevuya min saat 11 bi bawer re heye. Dizanî? 11 belê zû zû. Erê. Tu hazirî? Tu amadeyî? Na wala ez ne amade me. Tu nabînî? Keçê cüzdanê min jî naxuye. Kanî li ku ye Ez dike. nizanim. Lê bigere. Ev îro çi bi serê min hatiye? 11 kêm 3 deqîqeya zû. Na. Zû. Lê bigere. Saat 11 kim 3 ye? Belê. Kim 3 dakika? Belê. 11 kêm 3 deqîqeya. Vay Saat bu 11. 11 ye? Belê. Uuu. Saat 11 ya. 11 ye. De tu çi dikî? Divê ez biçim. Saat 11 Ha. û 2 deqîqeya. Divê ez pirtûkê jî xwe re bibim. Belê. Aha. 11 û çend e? 11 û 2 deqîqa. 11 û 2 dakika? Wey. İyice bawer bê ve çi bibêje bawer. Valla. Hı. Tu dereng mayî. O. Tu çi dikî li vir? باشه ez başım. Hun çi dikin? Em jî başin. Soza ve behevre heye. Erê soza me bi hevra heye. Saat çend e kuru? Rojda saat çend e? Saat 11 û 2 deqîqeya. Dibêje 11 û 10 dakikaya. Rojda saat çend e? Kuru tu li ku yî? Bibûre bawer. Soza ve di saat çenda de? Soza me saat 11 de ye. Soza me saat 11 Erê. de ye. Tu li ku yî? Ez li ku me jî hêlvê derê me. Tu nabînî? Çima ve dereyî? Çaketê min wenda bûye, pirtûka min wenda bûye, qelema min wenda bûye, cizdanê min wenda bûye, çi dizanim. Bicegmaye serê min jî wenda bibe. Mane kundi sabuname. Mani ne ye?